Saya sin par ngap yang subhai pi perlok syakane ka YouTube channel jonga. Ya kane ka video ngani kai pi kumno pinle apa pi klet ye password jong pi apo Facebook. Dan we perlok uba ong yang kumno genle apa ngi klet ye password apo Facebook. Te menta ya kane ka video perlok ngani kai pi kumno pinle apa pi klet ye password apo Facebook. Te perlok shopen po sya kata ka benta ngakar pada pi sukawan. Ayah ngaka jingkar shan jumpi yang ada kapa pi like, share, pas subscribe ya kane ka YouTube channel jonga. Te menta ale gini sedang no. Te hakaban ko e perlok haban yan hangne forgotten password. Nang ta hangne pat pi haban yan hangne I cannot see my account. Te hangne pat perlok pi haban tho ya number phone jong pi. Yang lebih kunjung. Anda berada di yang lebih kunjung pi haban yang hanya continue. Nang tahane sajid kena kena aku papi ku aban login. Kanya lami pisah nih, hangne pat haban yon hangne get code or link via SMS yon hangne, yang hangne continue. Hangne pat pihak thau yu code number, uba boy message hapo mobile jong pi thau hangne, anda pila dep thau sanya hangne continue. Nang tahang ne pat pihak thoi ye password mai jong pi perlo nang thoi ye password mai jong hanne anda pladat thoi ye password mai jong pi perlo sanyan hanne continue. Nyan hangne save, nyan hangne skip. Te menta tanggane ka video kelakut. Nyan saya kendup yang akan next video ku blessipun parlo.